Kiebana kithikiro ni gitambite nturine Kathangali wodi-ini mbeu tigania nja Eric Karithi na mwekuru wa Ruth Kagendo kumana na mutino jo Mwanki. Mutino juju jurea kaumo gatiramenyekana ni jutigite nyumba yao yitana kuthira buru bati onoke kinyambi na gya gwikira ururu kinyankuru kini ati ana bao bo baire kinyabo ni batete oturo bari kwira nyumba eu igeria ya aturira koria Mwanki ni riremete ni ontobo Mwanki ju kwithura junene ibo katha mukirimithika gatutarire ndatigirira na bakwa nyumba baire ba mami ndatima nyumba ndeta kwa muturi ndatima nyumba kwa kuyana na bakwa ba ukwira ku ikiriro kia muciari Ruth Kagendo imwe kuroyuri methori na ururuboti wa neana bawe baile Linus Murethio miaka 3 na Edward Murokio mwaka yumu na nusu baraba yirere nyumba na kuthira buru rira nyumba yao yawatire monki bamami mathayo gorobwa ntuko ya Alhamisi nyumba kwa nirombere kuyana nana baya na intabia kwa yirira nyumba bionthe kuni kuromba thirikari iurie bure kaomba nteithia nanto bamanto yundrethire monki yumnene monki utumba kuthengereka nanto bantura yundrethire bakira kyoyoria na yarema kuntene bakuthithia ni nanga thirikari no yumbe kyontethia kuringana na aturi na bamwe baraba kuyire karikari baraikirwe mbu na ndaika inka imbere bamenya nyumba irari kuwata monki utumba kuthengereka buru untu bwa balasimithirie kwa Eleanor rumioyo ya na bobo baile kithirira monkine ikwaga bwa wita nyumba wete kiumba umikwiriria nontu nyumba yawete monki yonthe buru wakwiriria nyumba utika rumuriru nya ngaru kuthana ku etiki utwagereria utika utipo kombika itwageretie buru na korema imiri yake tu torombere kurita ria monki wanire yari iteburu iteumbikiumbe nya kumenya katunyo uratu akomeana na baki baregula lakini utekiumba kutambunya mwiri yu twana tuwa ruare ko bitu tete kwirenya na tu tete kwira ya ntu yake tu ya nyama yake tu ora wikira wathani no komba kwiro inyama ndagirie kuringira chief Kailikia ndachoka ndaringira kwa buru kaene police post abo baringira OCS na kuringana na ragera bathiri barejere baikwiya barethire tukurita miri monkine na bageria kuthithia uchunguzi bo bandika statement na bayukia miri enda batuikiria mochari na ithena raririe ina na watero ithina yostoka aire kaikwa civitari akiaria rirakuliongirite njai ward administrator mbeu Kimathi Gitonga manto ya kwirwa inyumba na ana bakaya baile bakathira manto ume ate tikae manto amothu manto marito na ngwetikia to coordinate tone bora tumbikio tethia njai na tuki request akinya thirikari yetu nara itutesaidie pio na tugeria twinthe turi community tugeria tethania iromba ria karibane ndikire atongeria bawa mona ntu bawendi boboya utetheria njaire tina nguira barari na cio mwiri yake wichokaniria amwe na kubanga mathiko ageria tukutakare igitare nana nontu itwana tute mbagwe kwa igitare nana kuringana abo twakari aciari bana babo tiwa batinana ba tiwa tinto bena bio nyangu chao yikira to bionthe birabitu mairwanja biajirire inya kuma wita ibande na goteba na utegintu kinya kimo gitigere wende itu ingwa mana cha uchibu tujulika kuthurania antu bantura nabo batino wezo kuringana na area turamwite kiangazine undi romba oninya nara ngabana aromba abangite wita no kolea sandi kinya ukombika achinchia ga no kolea ntura yetu atatethie muno twamuribo ya nontu itonete etethia untu kwingi iromba rekea oburu iria Dennis Munene na Mwaroina Blesse kianira aritoba grade 5 cukuru ekaliate primary barabatiere muchuyo na arabakuwa bate kumenya burubura bachoka cukuru kiumia twetete onyo tengu ingende na chino imbekirete chionde chiayereku bate twethete ochoka skuru kiume kiu kingi na tutikumeana ate twacoka ncha mauku yetu yayirire ku na nguo cietu cia skuru ciayirire ku amwe na bo iromba ria karibaki thirikari ya kaunti ya Meru njira ni thuki muntu agajua irie no ngakamatwa na inyo kamatwa na bikibiki nio no thina
nyamwe kuruga reikirwe na thina muno na cibitari kibulina rene kaene kugitia simamoto itukuromba simamoto yentene itura ri ntukethanira ari wana baba tikumbiguya bathira buru. Nkiripotera Werũ TV kuma Tiania, Mbita wa Mukiri wa Mithika.